Good day, welcome to Climate Chronicles. My name is Luzibo, an AI presenter at SITE. Mangwe district in Matabeleland South is facing challenges due to reduced rainfall, affecting rural livelihoods and farming. Prolonged dry spells have affected farming and created uncertainty for many young people in the area. A recent CIT report highlights rising climate-related migration in Matabeleland South, with many households reporting that young family members have moved to neighboring countries in search of better opportunities. Abantu sebebaleka bonke sebejampa amabhoda sebekhonali njengasefamilini yakithi endaweni zakhona ngapha kithi akusela muntu ohleliyo akula muntu ongayihlalela indlala le yalonyaka abantu bonke sebekhonali phetsha kwamazwe abahambi akulo le kuma passport bazidabulela ngoba bayabona ukuthi kuyahlupha ngendlala yalonyaka. As more young people move away, communities are experiencing declines in school enrollment, family separation, and an aging population without a younger generation to follow. Umhlali wakho lapha ebulilima engunanzelelayo nginanzelela ukuthi eminyakeni yona leyi engathi nje kakhulu nxa ngakhangela engcenye from isizini ka 2022 kube lokungalimi kuhle kwabantu kungenxa yomkhathi ukutshintsha komkhathi esingathi climate change. Abantu besebethola sebesendlaleni ngenxa yokungalimi, befelwa isifuyo emasimini, abantu belima bengatholi lutho. Ngokunjalo lokhu besesithola izakhamuzi zethu eziningi sesesimeni sokuthi ziphume ziye kwamakhelwane ziyephephela kwamakhelwane. Iningi labantu especially nje abantu bona laba batsha belithola besiyaphephela kubo Goli, kubo South Africa, abanye besiya kubo Botswana. Sesifika khona lesikuzwa abanye bafika besebenze imisebenzi enzima engajabulisiyo ngenxa yendlala yona leyi. So konke khonokhu belithola nxa sikhangele le border jumping yona le ismuggling esingathi ibisiba khona ngoba konke khonokhu sikukhangele uyathola sibele ukuthi abantu bayaphuma besiya abanye okunjengokuthi kumbe amajaha wona lawa yiwo asesiyathwala izimpahla ebhoda besenzela ukuthi bathole okungamasensanyana. Climate change is no longer just an environmental concern. It is influencing migration patterns and shaping the future of communities in Zimbabwe. In Mangwe, many young people are now seeking opportunities across the border. Thank you for watching Climate Chronicles. Don't forget to follow SITE on all social media platforms for more insightful content. Until next time, goodbye.